Re le ba sehlopha sa ditaba tša leleme la Sepedi re a lamogela le babogedi ba rena ba kanala ya DTT. Re gaša go tšwa Studio 10 Auckland Park re lesolela pele tšeo di tantšego šedi. Those who choose to be silent during the attack of the EFF, we must know them for being the silent enemies of our organization and they must be treated as such. Moetapele wa EFF Malema o ikwa a radilwe ke Shivambu. Unit ele ka moka ya radiology re itswaletse ka re go na le ditshenyego o ra gore re bolela ka x-ray le metšhine leng ka kua re ka se kgone go e berekiša. Batho ba bararo ba go betše morago ga mothuthupo ka bookelong bja Pietersburg ka Polokwane ka Limpopo. Thobela ka lapeng ditabeng tša bošegong bjo ke sweretsela le mošomi mmogo wa polelo ya diatla Mpho Teme. Julius Malema o tšwela pele go katana le go phumula tema e bohlokwa yeo e kgathilwego ke Floyd Shivambu. Moetapele wa EFF Julius Malema o ikwa a radilwe le go hlanogelwa ke Floyd Shivambu yeo a itokolotšego mokgatlong wa EFF. Mo lebakeng le Malema o tšwela pele go tloša segopotšo se sengwe le se sengwe sa Shivambu le kantoro ya gagwe bjalo ka motlatša presidente wa mokgatlo. Malema o hlasetše ka bogale baetapele ba EFF bao ba bonagalago ba homotše ge a be a lemoga gore mokgatlo o a hlaselwa. Bjalo ka mehla re botšišitše gore na maikutlo a gago ke afe morago ga gore moetapele wa EFF Julius Malema a tsebagatše phatlalatša gore difero di bulegile go maloko ao a nyakago go sepela mokgatlong wa gabo. Letlakaleng la Facebook Mina Phiri Lenkwe o re batho ba swanetše go kwešiša gore EFF ke ya Ntate Malema e swana le Sundowns ge o ya go tšona o swanetše o latele melao ya fao. Nna ke ema le Malema gobane mokgatlo ke wa gagwe. Lilian Lesufi yena o re ke bona Malema a bolela nnete ge a re difero di bulegile gore ba setle ba ditela mokgatlo wa gagwe wa EFF. Pancho Tamaga o re aowa tšona di tloga di bontšha phatlalatša gore Malema ke konokono ya mokgatlo. Tše dingwe tšona o kgona go bona gore tše ke tša saka le tee di a hlabana. Tetla Chauke o re moetapele wa EFF o kwele bohloko ka go tlogelwa ke Shivambu bjalo ke ka fao a lokolago le ba bangwe. Maitekelo a Dr. John Hlophe a kgwedi ya Pherekgong 2024 a gore molato kgatlhanong le go rakwa mošomong ga gagwe o iše kgorongtsheko ya molaotheo a foloditše. Kgorotsheko ya molaotheo e ntšhitše taelo ka la bobedi fao e hweditšego gore kgopelo ya Hlophe ga e wele ka tlase ga bona gomme ga go molato wo o ilego wa išwa thwi kgorongtsheko ya molaotheo. Moahlodi yo a rakilwego mošomong o ile a laela kgorotsheko gore go kgatlhanong le molaotheo gore palamente e se hlame melao ka ga go rakwa mošomong ga baahlodi. O kgopetše gape kgorotsheko ya molaotheo go beela thoko sephetho sa komiti ya toka ka palamenteng sa go romela molato wa gagwe palamenteng go voutelwa. Voutu ya palamente e ile ya tšwela pele morago ga kgopelo ya gagwe fao maloko a 300 le metšo e mene a palamente a ilego a voutela go rakwa ga gagwe mola ba 27 ba bile kgatlhanong le seo. Setsebi sa malwetši a go fetela ka University ya KwaZulu-Natal Dr. Richard Lessels o re dinaga tša Afrika di swanelwa ke go ipopa gomme di tle ka leano la sepolitiki go matlafatša tsela yeo di tla šoganago le thibelo ya go phatlalala ga bolwetši bja Mpox. World Health Organization e reile go phatlalala ga Mpox bjalo ka magato a tšhoganetšo lefaseng ka bophara. Go tloga ka la 18 Phato palo ya diphetelo ka Afrika Borwa e eme go 24. Tshedimošo e tšwa go Centereng ya Taolo ya Malwetši a go fetela e laetša gore
go bile le batho ba go feta 38,000 bao ba swerwego ke mpox le mahu a ka bago 2,000 ka mo Afrika Borwa ge e sa le go tloga ka January 2022. Lekgotla la setšhaba la malwetse ao a fetelago le re batho ba 24 bao ba nago le twatši ya mpox bontši ba bona ba tswa Gauteng le KwaZulu-Natal. Ge e sa le go begwa ka bolwetse ba pele ka Mei ngwageng wo, batho ba bararo ba hlokofetše. Ngaka Richard Lazarus, setsebi sa malwetse ao a fetelago, o re go swanetše go ba le karabelo ye e rulagantšwego yeo e tla go hola kontinente. And it means African countries committing resources, and that means financial resources. Part of the reason for the Africa CDC declaring this public health emergency was that they wanted the mandate as part of the African Union to kind of take control of these epidemics on the African continent. Profense ya KwaZulu-Natal yeo e nago le dipego tše dintši tša batho bao ba nago le twatši ya HIV and AIDS. Ngaka Lazarus o re batho bao ba nego kalafong ya moriana wa go kanafatša kokwanahloko ye ga ba bonagale ba le kotsing ye kgolo ya mpox. Unfortunately, when people have very weakened immune systems, and in our context that's particularly people with advanced HIV disease, and that means HIV disease that's not effectively treated with antiretrovirals, their mpox can really present very differently and can have a number of complications, and that's when people then need to be hospitalized, and unfortunately in a small number of cases that can lead to death. Go sa šetšwe temošo ya bolwetse bjo, ditiragalo tše di belaetšago go rarala le kontinente ya Afrika di tšwela pele go oketšega. Le sa amogetšwe batho ba bararo ba gobetše morago ga mothuthupo ka bookelong bja Pietersburg ka Polokwane ka Limpopo. Bao ba gobetšego ke bašomi ba babedi ba bookelo ga mmogo le mošomi wa setekniki go tšwa khampaning ya private. Mothuthupo o diregile nakong ya ge ba hlahlamolola motšhene wa MRI gomme seo sa senya dikarolo tše dingwe tša radiology. Ba taolo ya tša maphelo ba sekaseka tshenyagalelo yeo e hlotšego ke mothuthupo wo. Lebato la lekala la radiology le tletše mašaledi a mothuthupo le go pijana le kgono. Ditabakelo tša radiology di senyegile, sili le yona e go hlometše. Le ge ba kgoro ya maphelo ya province ba nyakiša se se bakile go mothuthupo, tshedimošo ya bjale e šupa gore modu wa bothata e ka ba motšhene wa MRI o ba beng ba leka go hlahlamolola. Re bile le kotsi ya go be le explosion ge ba company ya rena ye re šomišago gore e tle e re hlokomelle metšhine ya rena ge ba le busy ba decommissiona the MRI unit ye re na le yona mo sepetlele gore e kgone go se ka hlole e bereka. Go ile go ba le kotsi ya gore e explode e ntšhitše moya ka bogolo gwa senyega unit ya rena ya radiology. Bahlankedi ba bookelo ba re balwetši ba be ba šetše ba šutišitšwe pele kotsi direga. Tiragalo ye e tlile go ama ditirelo tša radiology. Unit ele ka moka ya radiology re itswaletše ka ge go na le ditshenyego o ra gore re bolela ka x-ray le metšhine leng ka kua re ka se kgone go e berekiša. O upea re šetše re na le plan ya gore re tlo kgona go thuša balwetši ba rena bjang. Re na le an x-ray unit ya mobile e tla bang e thuša mo sepetlele for balwetši ba rena ba hlokang x-ray, and gape re buletše le sepetlele sa Mankweng le sepetlele sa Seshego. Batho ba bararo bao ba amegile go kotsing eo ba alafelwa dikgobalo tša bona. Mme wa ka Mpumalanga o nyakana le dikarabo go tšwa go kgoro ya maphelo morago ga lehu la morwedi wa gagwe bookelong bja Matikwana ka Mkhuhlu ka Mpumalanga. Go ya ka Lydia Mkhabela, morwedi wa gagwe wa mengwaga e 29 Matilda Singwayo o ile sepetlele go yo belega. Mkhabela o ile a botšwa ka morago gore morwedi wa gagwe o jilwe ke ntlo, gomme ga se ba fiwa mabaka ao a hlotšego lehu la morwedi wa gagwe. Mkhabela o re go tseba seo se bolailego morwedi wa gagwe go tla mo thuša go amogela. Ba lapa ba nyaka dikarabo go latela lehu la morwedi ya bona ka bookelong bja Matikwane provinceng ya Mpumalanga.
Matilda Singwayo o amogetše bookelong ka dihlapi tša lešoko. Mmagwe Lydia Mukhabela o re bookelo bo mo dirile karo ntle le tumelelo ya bona. Mphelekelela ngeMgcibelo ngeti-6 wahamba waye eMatikwane. Bisolo ngifonela. I accompanied my daughter on Saturday evening to Matikwane Hospital because she had labor pains. Around 8 p.m., a nurse from the hospital called me and asked if I know that my daughter gave birth through an operation. I told her I didn't know anything, and I asked the nurse if my daughter and the baby are fine, and she said she doesn't know anything about them. But the doctor is still busy preparing her transfer to a hospital in Bushbuckridge. We decided to go to the hospital before they can transfer them to Bushbuckridge. They showed us the baby and made us wait for a couple of hours. The doctor came and told us Matilda has passed away. Dikgwedi tše nne morago ga lehu la morwedi ya bona, ba lapa le gabiale ga ba tsebe ntlha le thitho gore go diragetšeng ka morwedi wa bona. We want to know what happened to Matilda because she was not sick. She had no chronic illnesses. There are no results from the post-mortem test done on her. Post-mortem ba ile bo menda mara akuna ma results. Le go le bjalo kgoro ya maphelo ka provinceng e re Matilda o saenetše foromo ya go dirwa karo ka boyena. We are aware about this matter, and according to our records, the deceased signed the consent for the operation. And basically, as the department, normally when we conduct an operation, we inform the patient and we explain the risk. But what is more important is to save life. The important of operation is to save life. Balapa ba eleditšwe go ya boekelong go ya go iponela direkhote tša lephelo ka bona mahlo. Kgorotsheko ya Selete ka Modimolle ka Limpopo e šutišitše theeletšo ya pele ga tsheko molatong wa go thuba le bohodu polaseng ya Phalaphala go ya go la Šupa Diphalane. Moemedi wa balatofatšwa ba bararo o kgopetše ditokete pele molato o ka tšwela pele. Theeletšo yeo ya pele ga tsheko e šutišitšwe gape ka baka la tlhokego ya toloki ya leleme la Oshiwambo. Taba ye ile ya bušetšwa kgorontsheko ka morago ga go šutišetšwa morago, gomme ile ya fetišetšwa go tšwa kgorong ya tsheko ya tlase ka belabela ka Modimolle mo go letetšwego gore tsheko e thome gona. Balatofatšwa Emmanuela David le Floriana le Ndilinasho Joseph ba lebane le melato e mebedi ya go thuba ntlo le o tee wa go utswa ga mmogo le o mongwe wa go loga manomabe a go thuba ka maikemišetšo a utswa. David o lebane le melato e mengwe ya go gweba ka tšhelete ka tsela yeo e sego molaong. Dinyakišišo tša maphodisa gape di kgokaganya molatofatšwa le go thuba polaseng ya kgauswi. Ba bararo ba latofatšwa ka bohodu bja $, tša Amerika ka polaseng ya Phalaphala ya mopresidente Ramaphosa. Kgorotsheko ya magistrata wa Groblersdal e šutišitše theeletšo ya peila ya balatofatšwa ba babedi bao e lego badudi ba Afrika Borwa bao ba latofatšwago ka go tšweletša le go gweba ka diokobatši. Molato wo o ya go theeletšwa ka la 3 Lwedi go dumelela baemedi ba semolao ba balatofatšwa go romela dingangišano tša bona go botšhotšhisi. Frederick Botha le Simphiwe Khumalo ba golegilwe go seo go dumelwa e le laboratory ya go tšweletša diokobatši ka Groblersdal Limpopo dibekeng tše pedi tša go feta. Ba golegilwe go tee le badudi ba bararo ba naga ya Mexico, Ruben Viden, Gonzalez George Partida le Gutierrez Lopez Alejandro bao ba kgethilego go se dire kgopelo ya peila. Ba golegilwe ka morago ga dinyakišišo tšeo di tseneletšego ka lekala la di-Hawks mo go hlathilego gore lefelo leo e ka ba e le le legolo la tšweletšo ya diokobatši ka mo nageng. There are characteristics that differs the scene. This scene is on the 12th of July, and in this scene there's cocaine and ecstasy. And as you testified, you only testified about the 19th of July where crystal meth was found. If this incident happened on the 19th of July, the discovery was on the 19th of July, what happened to these exhibits in the scene? 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. What happened? No pictures were taken, nothing.
ke tlhalositse mo pele ga kgoro gore lefelo le la diragala le katile ke mapodisa letšatši la mathomo ge re tla mo pele ga kgoro ke boletse ge re le ka bo khotone la ka ko e nngwe e la gore lefelo le la e sa le crime scene le katile ke mapodisa. Magagešo re bile le mathata a setekniki go ka bapala kgatišo ya EFF gomme seo se phošollotšwe letsogo godimo ga le lengwe a re gateleng pele. Julius Malema o tšwela pele go katana le go phumula tema e bohlokwa yeo e kgathilwego ke Floyd Shivambu. Moetapele wa EFF Julius Malema o ekwa a radilwe le go hlanogelwa ke Floyd Shivambu yo a itokollotšego mokgatlong wa EFF. Mo lebakeng le Malema o tšwela pele go tloša segopotšo se sengwe le se sengwe sa Shivambu le kantoro ya gagwe bjalo ka motlatša presidente wa mokgatlo. Malema o hlasetše ka bogale baetapele ba EFF bao ba bonagalago ba homotše ge a be a lemoga gore mokgatlo o a hlaselwa. Ntwa e gare e loela pele ka mokgatlong wa EFF, Julius Malema o boditše baetapele ba mokgatlo bao ba thušetšago go sepela ka gare ga mokgatlo gore ba rwale diporogwana tša bona e sa le bjale pele ga conference ya go kgetha boetapele ka kgwedi ya Manthole. Those who choose to be silent during the attack of the EFF, we must know them for being the silent enemies of our organization and they must be treated as such. Comrades, do not make the mistake of choosing people tomorrow who are too ashamed to choose you today. You are too busy following other resignations, popularizing certain people that they must take over, yet they are silent when people decided to abandon you. Why can't they choose you? Why do you keep on choosing the people who never choose you when it is time for them to choose you? Go tšwa diripa ka mokgatlong wa EFF go direga nakong yeo conference go kgetha boetapele e le go kgauswi le go swara. Baetapele ba mokgatlo go etša Dr. Mbuyiseni Ndlozi le Fana Mokoena bao ba santšhego sa mafahleng a bona le go šireletša mokgatlo ba lebane ke kgegee go tšwa go Malema. Moetapele yo wa EFF o ganeditše ditatofatšo tša gore o be a nyaka go ba motlatša mopresidente ka nageng. The GNU must be declared the enemy of the EFF. I am shocked because these people who left and who are now willing to leave and who are silent as we speak now are the ones who are saying we must join the GNU. They said to us that we must join the GNU, the DA and Freedom Front Plus will walk away. History ya Floyd Shivambu ka mokgatlong ya ka ga mabapi le pušo ga bjale e ya le moši wa dikwekwele. Malema o tsebagaditše gore sehlopha tšhomo sa pušo ka mokgatlong se šollantšhitšwe ka ponyo ya leihlo. Malema o re ga a kgolwe mabaka a Shivambu a go tlogela mokgatlo. It's a political decision. I don't believe that, but I respect it. Go letetše gore baetapele ba bangwe ba EFF ba etokolle ka mokgatlong mo dibekeng tšeo di tlago e le go seo se tla bontšha go karogano ka mokgatlong. Ba bangwe ba barutiši ba Grade R ka Free State ba ipileditše go kgoro ya thuto go ba swara ka go swana. Ba bolela gore kgoro e thwetše barutiši ba 400 ba Grade R ka 2022 fao ba kgonago go hwetša diputseletšo ka moka. Le ge go le bjalo ba lakala gore ba bangwe ba barutiši bao ba nago le mangwalo a didiploma ba šilwe nyanyeng gomme ba sa hwetša megolo ya tlase. Ba gwantetše dikantorong tša kgoro ya thuto ka Bloemfontein go iša memorandum wa dillo. Boipiletso ba hore toka e be teng ho matitjhere a Grade R ba tseka hore meputso ya bona e nyollwe le hore ho be le tekatekano. Ba re lefapha le hloleile ho phethisa ditshepiso tsa ho ba hira ka tsela e nepahetseng. Re le monana re matitjhere re na le diploma in Grade R. Batho ba bang ba ntse ba le busy ba bala. So batho ba submitile diploma in Grade R, they just top up us ka 3,000. Uduma stepente se ba ne ba re fumana ba re top up ile fela ka 3,000. So ka nnete re ne re kopa justice e etsa le ho matitjhere Grade R. Ha o checka in our salary advices hona le UIF e hulang. UIF e re entse
di-research tsa rona ha re ya ko finance ke ena UIF ena ya hula but if o ya labour ha o hlahelle ba hutse more than 3 years la ka hore ha rena di leave tse molaong ke a pele especially pregnancy ha re le pregnant re fuwa only 10 days so re bomme ba malapa ene ha hona motho a sa tsebeng pain ya mme ke eng thank you ya bobedi e re lang ka yona hape ke hore ha re treatwe ka ho tshwana bang ba re lefapha le arabele ditletlebo tsena ho qoba ditlamorao tse mpe ra kopa ho Department of Education or please hirang bomme la tseba hore as motswadi le bona matitjhere ha o sa thaba ha ona mosebetsi o etsang o motle hobane ha wa thaba so ntwe re kopang ke hore fam bomme bana mosebetsi wa bona ba grade R jwale ka ba kopa lo right ga ipiletsa ka le National Congress of Government Bodies ba file lefapha matsatsi a supileng ho arabela le ho rarolla ditseko tsa bona ba re e bang le hloleha ba tlankela mohato ona pele Makgala Masiteng lefapha la ditaba ho SABC Bloemfontein. Bjale a re boneng ka boripana gore mebaraka e be eme bjang ge JSE e tswelela pijana ka iri ya bohlano. Ranta e tielletše ge e bapetšwa le ditšhelete tša dinaga tše dingwe tše kgolo. Tšhupane ya theko ya dišere ka kakaretšo JSE le yona e fase. Theko ya dirafša e kaonafetše ntle fela le ya platinamo. Tša dipapadi, sebapadi sa maemo a godimo sa papadi ya tennis ka Italy Jannik Sinner le wa maemo a boraro Aryna Sabalenka ba hlaotšwe bjalo ka dinkgwete tša Cincinnati Open ka Ohio. Sinner o fentše sebapadi sa tikologo Frances Tiafoe go makgaolakgang a papadi ya banna mola Sabalenka le yena a fekeditše mo Amerika wa maemong a boselela Jessica Pegula. Bagešo di felela mo go latela tša kakanyo ya maemo a boso thobela.